Okay, tí muối cái tí muối letter C yes to start hai tí pí stop với cái stop reading đấy tí bay my teachers always expected me cái nè letter A letter D expect someone to do something ប្រពឹងថាខ្ញុំនឹងធ្វើបានល្អនៅក្នុងការប្រឡង expected me to do well in exam yes ទៅមុខទៀត let me ណា let me to play yes let me គេ let អីគេ let structure វាlet someone do ឬក៏ someone to do later អីចាំណាដល់ពាក្យ let pay let make let do អត់មាន let to ទេលឺអត់អូយឥឡូវយើងកាត់ចោល pay យើងមួយ paid មួយអញ្ចឹងសល់2ដែលយើងត្រូវជ្រើសរើសណាសល់ pay ហើយនឹង to pay ប៉ុន្តែបើពាក្យ let someone do something yeah let someone do something ដូចនេះយើង letter A let me pay for the meal yeah ទី5 the dentist told me The dentist told me គេ more careful when I brush my teeth being more careful The dentist told me គេឥឡូវមើល will be being to be ហើយនឹង be នេះតើយកមួយណា The dentist នឹងបានប្រាប់ខ្ញុំមិន Letter A letter C yeah told me to be more careful yeah ត្រូវដាក់ be អ៊ីងឯណាត្រូវដាក់ to be tell someone to do something អានេះយើងរៀនតែតាំងពី infinitive ណាចរន្តណាមួយទៀតទី6 I ask Monica អីគេ ask មិន Sam stamp buys letter A buys buying buys to buy and buy យកមួយណាស្នើសុំអីគេ letter A មើលច្បាស់មើលហ៎ Letter C yes very good Letter C គឺ ask somebody to do something អញ្ចឹងអាយគេសួរនរណាមិនអើសារសុំ Monica ហ្នឹងឲ្យទិញ stamp yes stamp មកតែមយើងហ្នឹង to buy yes letter C ទី7 I never like គេ to church when I was a child giờ letter A មួយពាក្យ going to do and when ហើយ go like មិន letter A ហើយចាំ like doing something like going មិនមែន like to go ណា I never like going to church when I was a child ហើយចាំមកចាំវាតិចអាហ្នឹងហើយបើថាពាក្យ let អីគេ let somebody do something ទៅពេល like អីគេ like doing something អានោះដូចប្រាប់ញើដងណា like doing something ទី8 have you finish គេ no finish writing ចាំ finish គឺ finish doing something finish writing that letter yet ទៅមុខទៀតចាំអានោះសំខាន់មែនតែត្រូវចាំវាមកអានោះវាគេប្រើអញ្ចឹងមកមិនមែនតែ finish to do ទេគឺ finish writing ឬ finish doing ទី9 you can't your car outside the hospital park and parking យកមួយណា can អីគេឥឡូវយើងមើលcan គឺជាអីគេ
can គឺជា auxiliary verb modal auxiliary verb មិនចឹងអញ្ចឹងបន្ទាប់ពី modal auxiliary verb គឺជាគេអាស័ព្ទអីគេគេអាស័ព្ទម៉េចគឺគេអាស័ព្ទ infinitive without to ផាកអីផាកមាន s ឬក៏ផាកម៉េចឬក៏ផាក king ណា yes very good later see ឲ្យច្បាស់ខ្លួនឯងអាហ្នឹងរៀនហើយគេណាប្រាប់យល់ហើយគឺបន្ទាប់ពី modal គឺពួក infinitive without to មិនមែន to ទេគឺ can ផាក can do អញ្ចឹងណា I can អីគេyou can kiss me ឃើញទេចាំទេ you can kiss me អ្នកអាចថើបខ្ញុំបានអញ្ចឹងមិនមែន you can to kiss me ទេហើយក៏មិនមែនថា you can kissing me ដែរគឺ you can kiss me បន្ទាប់ពី modal auxiliary verb គឺគេអាស័ព្ទ infinitive without to ទី10 David always enjoy គេមកជឿរើមក football at school អាសាពីមុននឹងយើងជ្រើសរើសអ្វីមួយត្រូវតែពិចារណាថាមួយណាដែលសមរម្យហើយកាត់ចោលពីសិនមាន2ប្រហែលជាត្រូវ2ទៀតខុសអញ្ចឹង50 ណា50 គឺមើលអាណាដែលមិនដំណឹងកាត់វាចោលកុំឲ្យវាក់គិតវាឆ្ងាយយូរ David always enjoy គេ enjoy play ត្រូវអត់អត់ត្រូវទេ enjoy play ដល់ពេល enjoy to be play ត្រូវទេអត់អញ្ចឹងមានអក្សរ2ចំណុចដែលយើងអាចជ្រើសរើស letter B yes អីគេ enjoy មិន play យើងចាំតែពី enjoy doing something enjoy គឺ enjoy playing football ចាំប្រឡងអាសាចេញពួកអញចឹងគេចង់ដឹងកម្រិតភាសាអង់គ្លេសរបស់យើងយល់កម្រិតណាទី11 The TV program was so អីគេwas so អី tired surprising annoyed boring that I feel asleep ដែលខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាចង់ងុយដេកអញ្ចឹងមានថាទៅវាគេ surprising ភ្ញាក់ផ្អើល tired អស់កម្លាំង annoyed គួរធន់ boring មានតតប្រមល់ហ៎ yes very good later D គឺ boring ហើយចាំបើសិនបើតែទៅពីរបស់អ្វីមួយធ្វើយើងធន់ទ្រាំយើងប្រើពាក្យ ing boring មានពាក្យ bore ហើយនិង boring ឧបមាថាយើងគឺធន់ទ្រាំទៅនឹងអ្វីមួយយើងគណៈនិយាយគឺប្រើពាក្យ bore I am so bored ឃើញទេឧបមាថាកម្មវិធីទូរទស្សន៍ហ្នឹងឯគេនេះ The TV program ហ្នឹងមានថាគួរធន់ទ្រាំយើងប្រើគេ boring ចាំទី12 Children can't get to sleep on Christmas Eve bon là Christmas គេណាយាយគេហ៎children can't get to sleep on Christmas Eve they are too អីគេមិនអាចគេងអីគេងលក់នៅថ្ងៃហ្នឹងទេ frightened worrying excited bored ឥឡូវមើលពីណាគេអ្នកអីគេប្រធានគឺជាមនុស្សមិនអញ្ចឹង they គឺជាមនុស្សហើយអញ្ចឹងយើងមើលអាពាក្យណាដែលតេតឹងទៅនឹង ed អត់មាន ing ទេអញ្ចឹងពាក្យ worrying កាត់ចោលមួយអត់ត្រូវទេណាហើយឥឡូវមើល3ទៀតមកមើលតែមើលអត្ថន័យរបស់វា children can't get to sleep on Christmas Eve មិនអាចគេងលក់នោះមានន័យថាម៉េច yes សប្បាយចិត្តរីករាយរំភើប they are too excited yeah នេះដល់ B ទី13 Hi mom Carol sang goodness you rang
where have you been we have been so again it has again we again we have been so Carol sang goodness say you rang where have you been nè bạn từ nè we have been so again hả ở đây mới ăn từ đây mới nè câu nó người tu ở mà hi mom Carol sang goodness you rang yeah where have you been nè bạn từ nè we have been so again ở đây pina cái ở đây bị tao pi an chứ nó đi cái con là ném á mùi ná đây dân phờ chỉ mùi mà đúng là mùi ná đây phờ chỉ mùi vật thâu cho tôi an chứ hơi đi đi cái tôi nè ở đây mới nè we have been so again vi mà đúng là dân dùng phờ cái ed ở đây là mùi ná nó so pi interested hay nâng boring vậy cái yes boring để là C bên đây tham mách bùi dương bùi bảo lòng vì nè worried about someone somebody đã buồn hello darling I got a present for you cho mình nào chun nè cái đó for me don't look so again không sầm lăng mơ tới tôi chỉ I often buy you present but it is my birthday bàn tay vì mình mẹ chỉ thay cũng là bạc nhom tê thì ghế don't look so surprised yeah let it đi surprise hello darling I got a present for you for me ta bắt đầu này nó kỷ lục ví dụ cho don't you look so surprised bắt tay kia đã ví dụ về ta bắt đầu tại đây nó cả kỷ lục Visma ta nâng dù đá nó bắt tay kỷ lục chú cho cái don't look so surprised mình mưa tới mình vừa nhập đấy ấy bắt tay cái đã bắt đầu tại đấy cái đã ta don't you look so surprised nè mưa tới mình vừa nhập đấy ấy I often buy you cái này to tiền hả the art exhibition Katang for Salapa was very gay the art exhibition là kịch mơ sân ạ exhibition the art exhibition khi chia vào thâu được còn mình đâu I love it nó Việt Nam cái mơ kịch lươn mơ ở lại cắt cho ở lại cua giờ mới nó ăn chứ đưa ý đi yes ăn chi vì cua cái là bo giờ mới ăn chi bàn tay ăn chi miền đo từ pi chẳng cua giờ mới nó ăn từ đây nè mới ăn từ đây phòng the art exhibition was very gay I love it mới tha về thôi về cua thôi thoa đấy về cua ấy hả cá tăng bị po hả interesting yes mình chạm vào rồng liệt sĩ đập môi my feet are killing me chương cùng bông ta cái thua tụi mình camera sầm lập nhóm này I find going around art galleries yeah and museum very museum giảm tí very kì I find going around art and museum very gay đọc vào môi vậy kì lời đó A tiring nơi hot ở hầm láng này my feet bây giờ hạt chương nó bay trên chương cây trâu đây dẫn á vẽ tới bị chữ hồi đa mà cả lần mà chùm ấy cái bị lại sạ một tí nè bị chật sập bã nè
very very tiring. Some people don't go out at night because they are gay មនុស្សមួយចំនួនមិនចេញទៅក្រៅពេលយប់ទេព្រោះតែពួកគេនឹងមិន that someone will rob them rob ហ្នឹងបែរថាលួចប្លន់ that they are because they are gay ហ៎ frightened ហ្នឹងបែរថារន្ធត់ធ្វើឲ្យរន្ធត់ទៅយាយគេរដីហ៎រដីគឺ frightened that ភ័យខ្លាចថាដើម្បី our financial situation is very very gay we spend more and more but we are earning less and less ព្រោះយើងកាន់តែរកប៉ុន្តែព្រោះយើងរកបានតិចទៅនឹងថាស្ថានភាពហេរ៉ាយវត្ថុរបស់យើងហ្នឹងគឺ our financial situation is very gay very worrying very exciting very frightened interesting យល់មួយណាហ៎ yes worrying លេខអី19 you are yawning yes yawning ស្ងាប់ហ៎ are you listening to what I am saying I am really អីគេស្ងាប់មានន័យថាឯងនិយាយដូចជាគួរចង់ដេកដូច10ប្រមល់ធូច